Nabi Muhammad manyang derajat Rasul mulia ibunda Nabi Nabi Aminah ayah Abdullah Quraisy mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Durrah bin Kilab ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawwid bin Nahur bin Taira bin Yarub bin Yasjud bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab roh Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nangga Makkah Nangga Madinah Kubu Maulana Rasulullah tanggai 12 Ibatun Gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayah sayang ditinggai dunia yatim kandung di Rasulullah kata le ayah lahir Maulana kamati abui majusi semua hancur punah patung-patung berharap sampai leurah bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir Maulana Nabi berbidan lahir Rasulullah Maryam Asiyah Sarah dan Hawa Ma'rifah Nabi Nabi Suwaibah Halimatus Sa'diyah Ma'rifah kedua aku menonton di Rasulullah ketika Allah sakit di poma harapan sakit wafat Aminah lutan le ayah kata lempama yatim piatu masa Nabi Bunda Barabi yang dulu di Maulana tinggal saja Abdul Muttalib yang asal hidup masa cuti Maulana umur betul Nabi Muhammad Bunda Hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi keangkat di sidih tempat di Gua Hira leblankan Nabi dakwah di Mekah Nangga Madinah sikap masa nangkalakan umur lebih berurang
Nabi tanya tertinggal